Siasa te untu boma inyake kiri rugono ruro mwanya ekuru ibadharite kiri siasa ekuru ibambirite guchia kiradietore yao ni baudite nkendo cha marumi kuruwa nabo na kujukirwa taka batiumbara kiri siasa watho bakunganania mumbirere ibutethete gutigira ekuru ibakona itebege siasa itumi bya gutoja siasa ni mbio ontwiri bwa mukirite utongeria bwa ekuru Maureen Kinyari na gichunche kya mbere kero rugono mwanya nkatha cyotongeria Kaumo siasa imenyekete muno kwithirwa ikirikithwa na gutonywa ni antu arume ende ntukune cia Nandi ekuru baingi ibaciumiritie kurwira na kinya kujukia twanya mwanya twa siasa ekuru no bagarure uthio bwa siasa utongeria bwa ekuru kiri siasa ibumite kuraja kiri rugono ru ni ntirimanite na ekuru mwanya mwanya baria bagerete siasa na bombana baria bonekete gutwika gitugie na kithomo kiri ari baba nake baria bakwenda gutonya siasene kiri gicunche kia mbere twetega ni mbio yongwa ya kuchiririe ekuru ba gutonya siasene kwithira siasa ni maisha na twira wa siasa mbaya maisha mbaya so ukiotegera siasa icho itu affect in very many ways akwitha isibitari chetu ndawa ira cia isibitari education yetu ugoti bora tukurea licenses ira tukugita cia biashara manto yonthe ya controla wa siasa nonto antu bara bakuruka kia sheria hii kana bara debate law legislation ni parliamentarians na ni siasa indro observe siasa sia Kenya at large na monomero ndra realize a very interesting observation that yanto akabati dhura ke itebia MP na nyanda cheke county assembly mero lendes bati dhura sana indra agenera interest nonto number 1 utongeria te gender utongeria ni ability ya mtu kutongeria ndrona akakuthira bate kuthurwa ikumanisha bate in position of influence bate kumba ku control sheria bate kumba control resources ndambiririe kuona siasa ndikana kanini sana nonto ndambiririe kuona mzee agita siasa ene mantu neja konie nat na ndi 2022 turakarande ndiramwira uni nkwenda kurungama nonto we nambirite ati ndamwira uni nkwenda kurungama na nonto nkwenda kurungama kandari ndi kumenya no thimenti na mantu jayo kukurukira siasa undaringa 2013 na 2017 ntoraga na mantu ja kuru kumegita kinyarerea ndi kumangugenda from the bank indamberetie gikundi gya kuru ndagetaga aire favored daughters nenda tomairia mutindo jojo all through kire kuru ekuru mwekuru uka empower mwekuru uka empower society na ria mwekuru in leadership manto ya mengi mono ya change ya so imbiga wandena ontobu bwa kwaderia ekuru na ko ba encourage no meninye ekuru betaira manto ya marito mono na demo bakaga obareria manto ya ijaba letera thina mirimo mingera ekuru bethara beneo igukurukira manto amengi jara bekurukagera so imbiga wandena that desire ya kwareria korona kubera tiko gitumbikana nchiareri nja ya siasa nkurete nkiona muchiario kwa baba the late Kiome akithithaia siasa dream politics yambererie ndene ya profession yakwa ya law na kinya rira ndetere guchwa gitikia chairman wa Mount Kenya former governor His Excellency Kiraito Murongi na supporta muno ben former women rep and former chairperson wa ombudsman Mheshimiwa Kajuju Florence. Kwina organization twitangu genayo etawa farmers helping farmers organization yetu wita nyongo for the last nandika mbugera 20 years nandirira bejire uria be emwe yao yari ku empower ekuru na ndi no kumenya jontu our area nere ekuru ni arimi na these small scale farmers na ndi ndaigagua ngwiritwe rira ndona hwi untu turabathithiria tuka uplift uturo bwao indethiritwe ndi in leadership
teandageragia John I was the coordinator of the Electoral Commission. Na ndiko leadership skills na trainings na bindari na beyond. Na ndende no kuigwa kia profile gwita ikenda mbeca iria cia county ndaringanira na ici ciacore bantu betu bomba kuona i mantu ja mega. Na mugambo jo chomba the 2/3 gender rule ne gutethia ekuru ndene ya siasa nikire gicunje kia biere kia rugonoro rwa mwanya nkathachia utongeria.